abeshongozi nka Latinum Mikwine Jostede nabo babandize okucamura abanyambara omukiivuro kya Eddy Kenzo. Eddy Kenzo abirashendekerezibwe abahagizi ba team chairman MBARARA Project kurga Kampala hamwe na MBARARA abahisize omukore kitinisa. Ekiivuru eki kikirwemu n'omunyishengero wa Bukanga Stephen Kangwaje ogu ahigire eminyeto okunda gavumenti ngo kandi bagume becyurize. Konga kuturukushika nk'akya Kenzo n'ekintu turukwesimisa munonga ko munyeto ko muntu rukundi yangarye ogereze kuri butunda kuri hayo no kuba omuri yabo abakwereze mishoro eyihanga no kureba ngo ihanga ryazamutindo gundi ibagira eminyeto yangaryona konga kumwenye ndio eminyeto nitwa abanyaryantonde n'abantu banje so nani bagira eminyeto ya Uganda yona konga abanyaryantonde nibakuna muno man namazima ngo general kajana ngo naza ku developing a talent kana supporting a talented people na never mizana kandi itwe tugendera yogo muramwa tu yamba ninga supportinga emizano ko kushimanya muturento zo mu tukaza busoga twa supportinga mipire je huire kacheka no jimanya hati twa supportinga ba talent ka roije utwizira ham kareba twa supportinga wixing kibrezi huire na nabandi so mwenu na nakambana supportinga abantu bemizano nabeshongozi ninkunda omurungi wanje by General John mwana yeshongore mbashongora ati bahimmatse we